Oras. Oras mari itu salubna. Oras. Salam siap na basugi. Di partikenon nang sukunok kuat kana dua-dua nang didabok di bona basugi don nang markubur do hami taringo dia siapa tahu tidak usul do naro. Dia do odolan di pakade onon main tidak usul do naro. Takas do winoto mau diundang ada badak. Filosofina ima tidak usul do naro. Ada takas do winoto mau odolan ni ada badak ima dari ladun. Jadi sonare be tahu bukum matu para dadun. Bahasa sulubog gawe dipakai tu para dadun. Jadi di son mang opo Andreas. Bajo mang tuami kana boson generasyon asal puat tu si hami. Songo dia do pengertian na sila suldo naro pulujupak kaulao. Ora semua mang bajo mang. Ada tu namar masam-masam bo. Jadi bolu ada kasih upertuaun. Songo dia ada di bani iluati ini hutone ge hula-hula. No kapan lemon, ay tidak lo, ada nggak tetui, ido benairo na jului si cupang sul punaro, iba perboro lao, duluat nasingan, dia aturan na daksawani dan berliba, seorang dua ada, baik kon ido calon, ima mau lejok nak kan itu dua perjului di cupang sul punaro, ima bolu ada usi, alai bolu ada, ni pada pamulionan pamuliopon, dia ada atau Iro, kita, bihaman ako nagpangan. Kung majerita na, kalau si Jokpang Sulu do naro, anggo di pesta ujuk danga dong ya dia. Danga dong. Si dua ribu dong magaron to. Nanti si dua matong pesta ujuk kan si dua ribu dong kano. Alai bolo di lu ni parmodimon. Berarti isomma marlaku Jokpang Sulu do naro. Kasi saya sudah mon. Iya. Kalau saya saring kau lo bisa bu. Saya sudah mau. Tolong ya sudah masuk konokta. Iya, bayang ko ya, pang dudod do, pang diyon. Ate tadi, jaman manggarada ada. Dan dia tadi lo perbon, bayi ngani hata, dan ko yo balik kan benar aku sibo. Ya gue karpin wangi, teturi, enggak dulu makatai. Lang maswal guru na dulu badau pa kusibon. Gamba maswal. Dulu ada tukat. Ulo sa perangilea. Ini itu na dulu, di bolu jaman kana posong lain, nata bolu ba. Engalong tolo masuk, amaran lah. Nanti tentu, urus dengan tentu. Dia bolu na dulu dengan orang. Jadi benar gajang-gajang. Jadi jangan lupa, bukan lain. jangan berlaku be si Jokpang Sulu be. Nah, nanti tentu. Jadi apa Andreas? Nah dulu kan akai pakeputan wang, song suak-suaknya kebuniagan wang, ang balik, adong sul, adong jual, adong apa? Wah segala sulubo, ada sulubo. Kan ang apang wang ang jual ang balik kan gabi-gabi gabi sulubo do. Lalu na terkenal nang nako. Moro sulu at tonghok do hani moro jual, ang go 12. 12 sulubo mo. 10 sul, ako 15 sul. Alin na soman dua, bapak kan, bolo sa jual mang 12 amon mang, bolo sa sapang 20 amo 20 sulu, kan itu hana, bolo sa baliw sa tunga ira sahad nanti, opa. Sa leader nero nga betul tak terdi. Oh itu sa baliw deh. Bayi mato. Asing majo di paktai itu per 3 majo ada berduri. Alayo di suju mau nuan kuberada dong. Tar songod dia do tujuannya sebenarnya. Ani parada tu ni. Memang boleh gimana kan lapatan na sinupang suluk dan berarti songoni naik hutai ikonido itu Kalau na songonon bawa ni kan, suluk ke sebulu, Iya. sebulu bolu mo. Jadi sajok kal 2 jari, kan negara songonon mana tu? Jangan pas ukuran nyo, tasong liter nuain net saru jadi wang orang na mga kagaga dumay na kaya ga to rak no bulan na jadi umma hanay na to ito umma sul di hutaw ni na matong to na guru yak ga mong kuru bunia ga wang na tokal 2 jari ba wala masih gajang tokal ni solma ay boleh na tujuan na taso di ba parada to ni hot man to baru laos Pablaon no sibe, kosong nito. Kosong ba ito? Tangan dia udah perlahan lihat itu. Iyo. Sul. Bulu na. Lihat dulu. Sa dokol 2 jari. Ito to nga. Tangan udah lihat orang. Sige mo ko orang ini mo. Baga. Unang babu. Ang babuga.
Jadi lah itu tuh sangat berbeda tuh ini. Saya om bukan lain hampir serupa. Jadi itetap pematong omma sul di hutan. Jadi kalau nang mabijak tidak sul nyam sul bima terus ukurannya. Ini mah dengan foto-foto begitu bisa ni mana. Baik ini mah, ini ukuran tuh serupa. Jadi kalau itayan, Jadi kereta hauma. dah semua hidup berada tu di Asa sarupa, ini tujuan. Asa sarupa do Iya. berada tu ni. Ai do dapatan di sulpi. Dan Iya. masalah dan khusus ai filosofi ni ahod do sebenarnya ni mon. Iman ai do ko sino pangsuru do naro. Baru tu berada tu ni. Unang berbeda tu si A, unang berbeda tu si B. Jadi ini matong, nak kini kita boleh diulang si dua suhu tu, diulang ujuk. Tertukar dan merlaku sedang sulit naro. Alana bersih na perboru ulah-ulah na nyambangan. Bersih na si para anak lah manggaredat tu. Jadi buah ada ni para guru. Kalau ini lo penuhan ni su para anak lo lima warna lo gararon na manggaredat tu berburu. Idang bu sido di pangsul do naro doro di su para nampe hutana uleo. Nampe di hutani para anak uleo. Nang berlaku sudah usul naro. Alai dia ke ulau-ulau secara sudut. Contohnya di ulau-ulau di Zebu. Ulau Korja be ibarat nah. Berdua mana ulau Sorbatua, Sarimbatua. Pada saring pesta tubuh. Berlaku sudah usul naro. Berlaku itu. Suluknya sudut do siutono kita. Jadi kuda-kuda pe menyadari detong. Akka tulang ulau-ulau. Angadi pahutan nasi de burunga. Tangga besigana kaparada itu di Mana di pergelengan na. Ada song-song na sudah di tagaw. Oh, Hindi na piyak na sudah di hindi na dimongkan. Jom tang tagaw. Ini dulu ada nol sobolo maestro. Ji songo dia parada itu di pamurut tai di luar di ikut tabor-taborat ta, ikut ikut tonot ta. Asa ringkan nasi da merdongat tubuh do merdong sabu ta. Tersongo di mana anak tu. Baik dulu bah. Danggabe ibaratna naso sangap pita hula-hula. Akatulang bolotung dilem manwang naso pas. Songon perdebaran manang parada itu naso mataulah di luar. Ima dalam ni kapargelengoni lapas sangap pok kita. Jadi ima naso sangak iya tong nasi dia. Talas sembe. Kun medalo. Danggabe ummi. Anggia uli di nasi dia tingkat di kita. Tersongo ima parada itu. Apa? Wah, ada kau yang sebelum muna, wah sila ko sulit na ronga. At akas tatu si. Kalau bahasa Indonesia itu kan nama. Di mana lah tanah dipijak, di situ lagi disusung. Ini bahasa Indonesia ini. Hidup dong. So dito man na udah sorma tu sari madua. Kasi na ado sen ula-ula do sibet sabu do sibet na tujung kan. Jadi kita sebagai tulang unang merasa berkecil hati kan ini no. Ima di pemurut tak. Talas semua. Tapi mana sih dah? Ayaw mo daw lang yan, mo ta bikiri do dang nang sa to kali. Ay, yung mga hila na. Alahan mga Ay, yung mga paksol na. Ay sarupa do. Jadi somay mana berlaku palapas din mali. Ay pangsulu do naroy. Bersama tu semua. Ada sedih tu semua. Saya ada na hubay. Betul. Unang Kang mo mana singati. unang anong ko unsur pemaksa. Naroro dor may ba naro dal paksol ko naro. Naro ibe tu si ton na de ki. Bay mane ton. Ay dang boleh kano ni. Alai, ima uli na ada bataki. Bolotung mangilo pe ibarat na adong permintaannya kau ula mana tulang. Ibarat na asal mau nang gabi terlalu menyimpang ibarat na namasa di luar di. Nabu dotong masuk berstari. Roma subol isip kumatun na dito ng hutan. Tungod di Roma, indok raja di ula-ula manang tulang. Songonod di Panginoon na sida. Wari ang mura dari hutanan. Kau kaluturiyo. Kan tersoni dohana, asarong pertimbangan. Ton di bahasa aku itu tuan dan hubay. Mardo mo ba? Nagito di muta do. Ini lo asa sada dulu ba tujuannya kalian na. Kasada ti babate. Asa sada. Jadi bola ate ma lihat kana dua nami. Na udah tahu di berpasok itu nunga torang. Tatusi barang dia tusan tabba banget tusiyo di ba. Taringo dia ada siapa tahu ni. Ima padoan sida usul do naro. Tujuanna asa sadado ima pangulawon niya kaparada do ni bisa ada luar. Unang barulau si A di partikenon
sogok musim marulau si B ipai di hutai berbeda. Asa saja do ulau ni. Jadi kesimpulannya dapat suldo naro bolo di ulau si dua suhutun maning di ulau nujuk tang marlaku. Namang garere do su paranak. Tumpe di bona pasogit ni mana di luat ni paranak ulau ni. Alai tang marlaku si dapat suldo naro bolo di ulau nujuk. Alai bolo di ulau si sada hasuto. Ima dia kau ulau di jebu. Mana di ulau di Korja. Sarana sari matua, sahur matua, di ulau patako saring-saring, mang pesta tugu, pesta simin, berlaku ma tidak usul do naro. Ada sada ulau ni sada mangulaon suaka hari na mangipuse tomboy di hutun akka generasi di akka ulau ni asados roha di lau mangulaon. Murah akka konsep pe murah di ulaon. Jadi tersongoni ma oras ma dia mo kana dudo nami narong di bona baso gidon sai gadang ma umrumu di letu hatta kita baya kabisuk dia mo sa boy amu gawe panukunan nami law pasikop pun nakapangatusun nami saya mai itu saluna horas